Omujumbe o Kitutu Masaba omoske Clive Gisairo ni golit kolia rero aigora chi ose ni gori birasi bibere asiskuri yesani imeye bunge ya Kitutu Masaba uno mose kitukuru sense miyo atwariganira robotyo mujumbo yega Gisairo yubuyo manyakantumna engoko ni golit kolia rero nyara kobaga ko gori birasi bibere imeye skuri ya esani ya Gesima Award Sub County area ya Masaba North asebega nyara ko bagakwigura ABC inde yabagambi ime ya camera location yo kutoka Sub County area ya Manga. Everywhere we go we are hearing about Engoko and your development projects. So tunakushukuru sana kwa vile elimu ndio msingi ya kila kitu. Kitutu Masaba tumeyabe in darkness for many years since 1992 yasa Moses niri na iko kwa muchumbo muya amaene poketu tsaito tigerabe nikagendere ko bagagusingira buna emerimo buneye neracholeretwe asabarukira abanenchi nabwo abanyangongo litukeliga lya lero kuli alengeli okuchingira abanyangongo ensengima. Mashujaa ni nyinyi mtotaba naina kuna shujaa mwingine. Shujaa ni wewe, shujaa ni Mkenya, si ndio? Mimi ni mfanyakazi wenu. Abantu tigabacha buna nakira kuigore project erete amangana yo gocha gotwakire bikamago ngana akorire foundation ile ni ukora ti foundation chinyinge chiakiru nyanya mirei gitokero nyane kama kende gisaire kara enkori gikura asita yona chitenga kabicha skulu ndeonsi ina chita sarabu abani na bakangolo kya maino buya abana bagatenga buya basaye bagancengera abagaka bagansesene igona tebete kwagache birasi birikende kembere kwira nalisa bwa na abana bane na enche baragende ime basome igo kwagache chinyomba cha kebara ni nichomo yega bimbere una bikombera wedo Gisairo nigagendera na kuba mochigati y'abana siasa abo bagendere ko bakobeke ko chekene ngo cyasubura ibwaye obwo korengana mona barabuho bagendere to korusha mamocho asasingire na goteberwe ikakorera abananchi amagenderero na kubabule kwenekya kulita siasa cyabo noyo koriye garuke 2027 chaka gutara mugaso tiakwenda kusoma chi manifesto matanga amatanga no kolemie family na gutigera pasta arandi taribo na angelia abantu gare matata kabo mosacha na angelia abantu baisaransia bamaete gocha kuyaba Kitutu bangwana bagocha moko moyi mwanda moisaransa kuna moisaransa tege ogaso taribo asinsemende ya siasa niga motogire nyagusira Raila Amolo Odinga oyobeire omwangi omunene we serikali samatuka matambe yendo kurengana manera atebire ere no mwanafunzi wa siasa batukunyara kwa bagotena bakongu edi kwigerensia Kenya asali ya mabe egwetera. Baba ndiye alikuwa anaongea mambo ya ukweli na kuona kwamba kila serikali inafanya kile inahitajika kufanya. Tunaomba kwamba Mungu aifariji familia yake na yeye amweke mahali pema peponi. Safari aliyoianza sisi tutaiendeleza. Kama kuna mtu anadhani baba ameenda, sasa uoga itatanda. Enda uamke. Na asigisa kukyomo gusigisero nigagendera ko bagagokebulia ko bamo eli ko musiramo bose wabachuli abonene asagendera ko bagakubabulia bagusikwa nekibuna nko mwabale matyangi okoboko asobocholi bomwaka chiri 2022 matyangi ko matebi aliye chama kiraleta abajumbe kurukera Kenya turo ekona watote birie chama yaye liru manya itoli asirete na cheta kalinyoa chama ya iton Jubilee omweli oye nigasinkire na kubulia abanenchi n'abasaye kurwa sorgo ngorwa gusi kubwata ebibande nabo igamo chikura ejo kirabe nkuba eyo irakonyegesa kukyomo gusi kwerobelia usobacholi obo obonene ibabasaye ekura omefungwa uko igwa sawa obisaba libali genda mwate ekura andingo choro bisyo mugambi akotebya etoli mu Kitutu ekyaera etoli mwaki kura
osali kukuru obisi wate kura yao liba kalio kuoga para liba kalio kuoga mtandao 2027 togende tubanga abantu barabwene tukubango bagenda nani abantu bara tubwene tukutumana ni batoro seti ginko ripoteri gataseni kya bwanjete kya Gatembe kurugaiga imeje bunga yabo getutu bo Masaba imeje county Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara